n'amakuru twakomeje kuba twashakisha mu buryo bukomeye cyane kugira ngo tuze kubabwira aho imirwano igeze. N'ubundi ni 23 yiyemeje kuza kuba yakerekera mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu FARDC na coalition yayo cyangwa se n'abarwanyi bayo bakomeje kuba bakaza umurego, ariko kandi na 23 ntago icecetse. Ndababwira aho intambara igeze kuri ubu ngubu. Amasasu akomeye cyane yamaze kuba yakerekeza mu gace ka Kiriba. Ese byifashe gute aha muri Kiriba? N'amakuru ngira ngo nze kuza kuyakugezaho 5 kuri 5. Reba neza niba iki kiganiro ugitangiye kugira ngo uze kuza kugisoza, kubera yuko turaza kuvugiramo amabanga ndetse tunavuge ibyabereye ahangaha mu mirwano ndetse n'impamvu 23 yerekeje ahangaha muri Uvira. Niho n'ubundi imirwano yerekeje kuva Kabunambo ku muhanda wa RN5 niho FARDC yatatse umutwe wa 23 mu gihe kinini kingana n'amezi agera kuri 2 yarashize. Umutwe wa 23 uvuye mu mujyi wa Uvira cyangwa se umanitse amaboko mu mujyi wa Uvira, kavuga ati reka dusubire inyuma ku bushake. Ndetse amakuru twaje no kumenya yuko cyari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashyizeho kugira ngo 23 ive mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu mu Burundi hari hatangiye kuvuka umwuka mubi, ubona yuko ibirego byatangiye kuba byinshi mu gihugu cyangwa se biri gutangwa n'igihugu cy'u Burundi gifatanyije na Leta ya Kongo, kubera yuko 23 ngo yari iteje ikibazo gikomeye cyane mu mujyi wa Uvira, kubera yuko abarundi ntibaryamaga ngo basinzire kuko bari bamaze kuba batsindwa urugamba aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barahungiye aho ngaho. Ndababwira ibirimwo biraba. Ese kuri ubu ngubu ni igiki kigambiriwe? Ese 23 yirengagije igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ibyo nabyo namaze kuza kuba nabyegeranya ndaza kubibabwira, ariko kandi ndababwira ibiganiro biridoha muri Qatar kuri ubu ngubu binategerejwe ku munsi w'ejo, ariko FARDC kuri ubu nta makuru yayo twamenya kubo yohereje n'ubundi guhagararira ibi biganiro, cyangwa se Leta ya Kongo ntabo yari yohereza. Ariko kandi 23 itsinda ryayo ryamaze kuba ryagera idoha muri Qatar mu biganiro biri kuyihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se na Leta ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'amakuru twakomeje kuba twakurikirana mu buryo bwizewe, niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo iki kiganiro uze kuza kugisoza. 23 yavuye ahitwa Runingu, yavuye Kabunambo niho umutwe wa 23 wahavuye gute? Wahavuye ari uko ugabweho igitero, ndetse umutwe wa 23 uravuga ngo ntago dushobora kwihanganira ibi bintu bya Leta ya Kongo. Ubwo yari iri ku muhanda wa RN5 Kabunambo mu masaha y'ijoro nibwo hagabwe igitero gikomeye cyane, ndetse cyari cyo ku isasu, imbunda ku mbunda, ndetse n'abasirikare n'abacancuro n'abarundi n'aba FARDC n'abawazarendo n'abajenosideri aba FDLR batatse umutwe wa 23. Ugamije iki? Bari bagamije n'umundi gukomeza ngo bagiye kwerekera mu mujyi wa Bukavu. Ubwo nibwo intare za Sarambwe cyangwa se General Makenga yahise avuga ngo ibi bintu ntabwo bishoboka, Leta ya Kongo igumya kudusuzugura cyane. Ni ibitero byari bimaze iminsi byumvikana mu mujyi wa Goma. Noneho 23 itayataka Ruvunge
imirwano irakomera cyane, irakomeza yerekeza aho bita Runingu, aho ngaho bari bari kuhahanganira cyane. Kuri ubu ngubu isaha ku isaha murabona M23 imaze kuba yafata aka gace ka Kiliba. M23 yarenze Runingu ndetse inarenga n'agace ka Kami kari inyuma ya Runingu, igeze mu gace ka Kiliba, aho igiye kwataka Kiliba. Aha murahazi ni mu birometero bigera kuri bitarenze 20 ugana mu mujyi wa Uvira. Ndetse umutwe wa M23 wari wategetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ugomba gusubira inyuma neza y'umujyi wa Uvira ibirometero bigera kuri 300. M23 yasubiye inyuma ibirometero bigera ku 170. Ravuga iti nitubona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka kumvikana tuzasubira inyuma nta kibazo mu birometero bigera muri 300. Ibyo ngibyo rero leta ya Kongo ntago yabashije kuza kuba yabyihanganira. Ndetse ahitwa Mitamba M23 yahafashe ku munsi w'ejo. Ahangaha hasanzwe ikibazo gikomeye cyane, ndetse naho bita Runingu. M23 imara kuba yahatamo cyangwa se yahafata, yasanze ngo ibikorwa bikomeye cyane hano noneho Runingo na Mitamba byari ibibazo byatejwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera yuko ngo hari abaturage baburiwe irengero, ngo nuko ngo bari bishimiye umutwe wa M23 ubwo yerekerezaga n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu impungenge zihari ku barwanyi ba M23 baravuga bati n'ubundi no mu mujyi wa Uvira nta mutekano, kandi twebwe icyo dukorera n'umutekano w'abaturage, ni amahoro ku baturage, ni uguhagarika ubwicanyi bukorwa na leta ya Kongo. Nicyo M23 irwanira. Nakomeje gukurikirana amakuru numva yuko M23 nta nubwo irwanira gufata uduce, nta nubwo ishishikajwe rwose no gufata uduce, kubera yuko twabonye M23 yavuye Walikale centre. Ahangaha Walikale ni ahantu haba ibirombe, ariko nabwo kuvayo yavuyeho ku gitutu ivuga ati turashaka kubumvikanisha. M23 iva Walikale igera ahitwa Uvira. M23 ikora ikosa rikomeye, ibintu ubuyobozi bwa M23 bwicuza. Icyizere cyatakarijwe umutwe wa M23 mu kuza guhagarika iyi ntambara, cyangwa se kuva inyuma igasubira inyuma igasiga abaturage muri manka, kubera yuko ubwo M23 yavaga ahangaha hashize ibyumweru bigera kuri 2 hasanzwe imva ebyiri zirimo imirambo 170. Iyi ngiyi n'umundi amakuru avuga yuko ari abahohotewe n'abasirikare baje ba leta ya Kongo, baje nundi bagarutse muri uyu mujyi, ngo hahise hicwa abantu benshi, abantu bagera ku 170. Ubwo n'imva ebyiri bashyinguyemo abo bantu nibyo byabonetse, ariko ibyo ngibyo byahise bishyirwa kuri M23. Ni leta ya Kongo yabivuze, ariko M23 yisobanuye ivuga yuko n'ubundi atariyo yakoze ibyo ngibyo, ahubwo amakuru twagumye no gukurikirana dukura mu baturage twasanze ngo ari abasirikare baba FDL ndetse n'abawazarendo bafatanyije n'ab'igisirikare cya Kongo, ngo bakoze ayo mahano mu mujyi wa Uvira. Bwari mu buryo bwo kwihorera, mu kuvuga ati mwabasukwa mwe, kubera iki mukora amakosa, mukabona umwanza duteye namwe mukishima ngo ngo twabishakaga, ngo muratubohoye. Ibyo ngibyo umutwe wa M23 nako abaturage bo muri
Uvira bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse ibintu abaturage ba M23 cyangwa se aho M23 yafashe hose, bahise bajya muri manka cyangwa se bajya mu mpungenge bavuga bati n'ubundi natwe nta hantu turi dushobora kuzasigwa n'ingabo za M23 tukaza gukorerwa ihohoterwa. Kuri ubu abaturage bo muri Goma na Bukavu bavuga yuko bishimiye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko mu duce M23 yafashe. Ubwo rero twakomeje no kuza kuba twakurikirana amakuru ari kuvugwa i Doha muri Katari, ariko tutarava ku mirwano. Ndababwira yuko Kiliba kuva ku isaha y'isa 4 ku itariki ya 18 kugeza kuva ku isaha y'isa 4 kugeza ku isaha y'isa 9 z'amanywa, ahangaha umutwe wa M23 warebanaga neza na FARDC, habuze warasa, kubera yuko ngo bose ngo bafite ibikoresho ngo byadanje, ngo bafite ibikoresho bihambaye pe bose, ngo ubu noneho nabyo kuvuga ngo yari gutsindwa ku rugamba, ngo uyu ntari gutsindwa. Ni umututu ku mututu, uhunga gahunga, sibyo? Ariko amakuru nagumye gukurikirana, nta ngabo ziri gutsindwa ku rugamba nkuko twabonaga umujyi wa Goma na Bukavu. M23 iri kwiruka iri kurwana, yamara gufata agace kamwe ahandi bakumva hafashwe, leta ya Kongo ikiruka. Leta ya Kongo noneho kuri iyi nshuro iri kuza umututu ku mututu, M23 ikayihata umuriro nayo ikayihata undi, hagapfamo benshi ku mpande zombi, kubera yuko nko mu mujyi wa Bukavu nta musirikare n'umwe, abasirikare benshi ba M23 ntago bapfuye pe, ahubwo aba FARDC bariruka bakwira imishwaro berekeza Kisangani, berekeza aho ngaho hose. Ariko kuri ubu leta ya Kongo isa nkaho yize ikibuga ndetse yize n'imirwano. Nge nkeka yuko na M23 yakanguye leta ya Kongo, kubera yuko kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko ngo hari gutozwa abakomando bagera ku 40,000 bazaturuka i Kinshasa, ngo baje kwirukana muri Goma na Bukavu umutwe wa M23. Abo bari gutozwa n'Abashinwa, Ababiligi, sibyo, n'Abanya Angola, n'Abanyaromania. Aba bose ngo barimo baratorezwa, hari gutozwa abakomando, abasirikare b'umwihariko atari ababoroheje, n'ubundi n'abasirikare babaga mu gisirikare 40,000. Kongo burigira abantu wenda batanabizi, Kongo igira igisirikare gifite abantu benshi, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu gisirikare ni byinshi. Niyo mpamvu imibare ijya ishyirwa muri Afurika, bakavuga bati ese ni bande bakonsoma ibikoresho bya gisirikare benshi, usanga n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikonsoma byinshi. Noneho no kutabifata neza, urumva iyo ufashe nk'abamayimayi, ugafata abanyatura, ugafata abahozarendo, ugafata aba FDLR, ukabahereza imbunda ati mujye kurwana, ntago ari kuba bafashe ibikoresho neza. Ariko imbunda ya M23 ubwo ngubwo bari ya M23 yabari y'abasirikare bayo, niyo bayifashe bayitambutseho bakabona imbunda ntibashobora kuyisiga. Ariko Kongo ushobora gusiga izi imbunda rwose. Reka nkushimire cyane wowe ukunda kudukurikirana umunsi ku wundi. Nababwiye yuko muri Doha muri Katari kuri ubu ngubu aba departema ya M23 yamaze kugerayo, irimo yiteguye kuba yaganira n'umwami Tamumubi Aritahina, uyu mwami wa Katari. Yiteguye kuba ngo yahuza Kongo na M23, ndetse ngo hakaza no kuba hahagarara intambara. Ibintu ku ruhande rwa M23 rwishimira rukavuga ati iyaba iyi ntambara yahagarara, Kongo ibyo tuyitegeka ikabyemera. Nibiki se sha?
nuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ibyashyizwe ku meza y'ibiganiro, nuko Kongo, ubutegetsi bwa Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomba kuhitavaho. Nibyo nibyo M23 yashyize kuri none, ndetse igafungura abayobozi bose bazira kuba abafunzwe, bazira kuba barafashije umutwe wa M23 cyangwa se barawushyigikiye, haba abayobozi bari muri leta, haba n'abandi bayobozi bagiye bafatwa muri rusange, ndetse bakareka umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ukigenga. Ariko kandi dore ibyo witwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe yashyize ku meza y'ibiganiro i Doha muri Katari, nuko M23 igomba kwitirekura umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu M23 ivuga ati ku meza y'ibiganiro ngo baragana, akavuga bati reka ibyo ni ibintu bitanashoboka, inzo ni inzozi Felix Antoine Tshisekedi yarota akanakanguka. Reka tugaruke mu kanya n'ibiganiro, ndaza kubabwira andi makuru y'ibiri kuba, ndetse turaza guhamagara umunyamakuru wacu uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe aze kutubwira izindi update aba yabonye. Ariko we yambwiraga ati Kiriba hari intambara ikomeye cyane isaha ku isaha, murabona M23 yahigaruriye. Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu byo ni akagaruka.